Nkore media nakwakira nakutangira bikaburinjo izina ni Beazine ZJ twashemererwa ka twabatangira mukaburinjo mwebare kuri Nkore media mwebare gumana mutwagera mwebare kusubscribinga ucibyo ko takasubscribinga bambi you missing a lot olumuntu ofirwa byingi of course program edge one day bamanye munakuretera ekintu cyo nikikwatire na celebrity entertainment industry mweshongoze artist kandi rizoba nkoko kuba no uri anoma abo kumakushomera bahasa mu baruko ningi baro ne baruko bahasa fine no uri angutubyo mu itekero we are in cooking we are in kitchen so tubyo mu itekero turi na no muteke wendongo bitari cyo cyo muziki so tubyo mu kiyungu cyo muziki twabatangira kandi na producer kusingayo so far from Western Uganda basically ari aho muri Mbarara kandi nebindi nakubyegambira nko kumukumureba twakutangira sebo nanye nashemerwa ukugamba ho nimwe kandi mwe baro kumpata yanyu ori ari Nkore media no kuntayira aba Nkore media bari kumpa platform kandi mukatwijuka ho mukiza mukastayira na mnonga ha Massive Records ni wowe bare buzuma ikiriza tukakutayira katwijaganira ni wowe do amara nabakira akuba atitwa Massive Records agent tujeta home of sounds twakira buri umwe we na kastaba ine talent ya music so ntudiringa na ugo ninje so ntudiringa no muntu wa music so nani ni talent yanje ninyisha munteche porshinga chikora mutchongeramo wewe wasibota sebo nasiba kurungi kuri karu kudamu tebyari byanjye karu kudawuni kandi nanabyona je bari yokora nitura kandi abantu nibasima generally twenda kumanya niwo so amazina ganje on music the AHero beats ningashi AHero producer so A stands for Andrew, that is my name, then Hero kariho kugira ngo nywe kanye na nahinkuruga na nekindi ndio muzira mbwene Hero so yamanzi AHero Andrew muzira nibyo ndakweta kuba tujya Nkore media so Andrew muzira omurebi witu ndakumanya no mauko kujoroti eji ni microphone ariho details so Andrew ningashi AHero no kwayo brief explanation of Andrew no so Andrew niwe ndio muntu wa zero music kanchirye chiroto chanje akuba wakubara menyuma ahindugire na family background yanje so nyukizanye nechirote cyo kurugenyuma numbuzarwa bwanje ukoshanga nite matemake mutumba njikora mu keyboard ushanga no mubwana tukuzana tutere ndongo twayaringa ebidara tukatere muzindare iri ya cassette music muzeyi wanje akaine cassette yimuzindare byona najizumika nyuma tere bintu so nore umuziki bukankura mukanye kandi nanye nahora nagukunda so natandika mpora ndukuzimbe kintu cyanje ahinaherezo kushoma nija nataho mu kibuga cya Mbarara nukwembera netaro nungino ma hasore sasa utaka tuvugire speed aho wabenote matemere bitumba nihonkashi so nyoka ekinkugeza kumanyisa Andrew nazarwa nyondiye nzarwa ya Kitura muri Cyuruhara district so kunhokoreka n'abakuri urokwe ija utandikira nkayendo ngo urudera by'ibitumba so umukushoma kwanje nukani nyishongora kwani nyizwe cyishongo cyane cyo kubanza kacishongora ndio musinya tu sinya nukandi muyimbi nija hakaru producer wanyegise nangu bamwita Shedi na musinka na rubindi Shedi pro so yankundise kintu kunabe ndebo kwakora ibintu byinaje ntabwenki mutakora kintu takubasa kukitaha so umukushoma kwanje nashoboza gweshongora aho sinya tu senior 3 na composing school ansem yishomero ritu ya Kersent tutazi hari school Kitura
ninye na composingira anthem yayo so mwenu noreba ngo ikintu cha music already kikazikozire kikaguma building so kinahereze senior 4 nagambira ho shedi njya shedi plan ni ya nanye ndakuba kibone nkora ki nchikora yangira ati mubasa kwija tesagane meni kutendeka dene bindo rukora ki rukubyongera kunka bwembera yo kushoma nabanza nayongerayo no kushoma kwanje tukango akwakaiza senior 6 kunka kinahereze ntango no Zimbabwe MTS so vacation yanjejo nko nabuganire shedi mvaka ya senior 6 so shedi kugumana nureka nokoroti kunka nyimaho nukani ma keyboard kajejera kanisa bandi yonka kuru mu church nera nubura hati nintera keyboard mu church nataru muziki wambugana ko kwa hero nimbanda pastor kama simu amina kama nakora yeah so at AHero uja kwiga keyboard uja wa gana shedi watandika kwiga production so kuza production iwe chwabe no manyamunonga production keyboard yeje na art yo kuja ngo nyine muka ko kweshongora katikati kace ekishongoro cyawe cyo kubanza ukakikora takagira kuba producer akuba AHero tukumanya ko mweshongoza ati we tikishongoro kinayeshongorera nkakira ikishongoro echo nkakikora mu Explosive Records by then Nkore Rubindi so shedi kizire kumuyambara nta mukorata Nkore ya shedi yo watandikira ukati kikumayo shongoro bebyo nkabiteka nkai ko bato mutendo kugwagizire ngumangu tunguka kandi hati byo nare buryo byo kunda bise bakibyijuka kabiri yo ko mukakagambira mama nto busibe weekend ngumani poramu ne yusia yindikire so no nje kuba babireta kuri document na just akuba kirebe kangu ni ukando urugere hari yeah so AHero ijadu atandika Mbarara kuya rugero rubindi wa makora mwijamba watandika production ukano buna atandika production kamba ni yangwe kugira ngo no mayembera yetawuni wiza to ine mu banyabuzaro baki no inde kwasoringa kunkamba jangu kubona ko kufa era ko banyankore bajya nyine habazurizi bake nka DM Swaga owa Super Promotions Nkore Media na chingaji background yanje umukutoba kwa music kandi Mbarara ninga Mbarara akubanyunda sikiriho chapati ndate nomaho kutemba basa bakagumana mutemba basa no baza Kampala kunkecheza kwizura mukashobora ukakoroga broka kandi kwenda kuchitere mfuna yechibiri chindari nandi ya studio ndikwege ngoma so norengu kuza kushika chintu echo norabire hari notobere so arhembera nyinji you deserve to be a hero hata na nyinyi chomfika Kenya ndikukandi hero kuba tuchikoreka mtitizi mazima so at AHero na umningo umurebe ninga shinanye twantonda kumanya okutandika production shedi akija yako disiza busha ninga ukijana katokeni kaburije shedi niko taranyihiro cyangwa kanyamba kamunwana wanje ubutwabe twamanyagineho so tindamuhire sente nyinji nimazi kaje bikemetwaro ukanshanjo natandikira kunka ikinyanyorekere nanye nafayo tindakomera ciye chonka nafuna mu banywana banje ba producer nyotine studio intakatanya yamuga mutawuni ya Mbarara habeka yuko umuntu umuntu nareba ngo echarambe ticharamare kunka nagumaningita amageze ndukuyihoko noko noshanga nafunire cyanje kandi ritukize cyabandi era namageze aginyine no negakiza agabanta binabugina agweshonga yo kugira ngo kavumani kunganye kurwo mushana tukaba tugura kandi stand forces are applying as it then the broke growth
babaza bavoroka neste nkebyo niyo ngaheruka kushoma ibyo bintu kare so after all nako nabishomere nore ukunkusha so ati AHero wija waheza kwiga wa shedi watandika twenda kumanya story yawe kurugo ko explosive ayo watandikire kuja kaha Massive ayo twakushanga so briefly ndio wa shedi studio yiteke ryaha nanka vision ko kizoba rumwe twija tafune kigwereza turuko gas tukasiga twakinga twata twayizira kasheshe twizire gukora twashanga studio yone henzere atari mu kintu ndaki akari mu kapetiyo studio ya explosive ya komakani ya koma konka echo kirantira mutwe kujya mucemereze cyoroto cyanje so hati nagumiza muna career yanjye hati nagumiza ejo sha kuweze kutahama udakshona kataha mukashanga cyetse wagosha kwira bakasinte kabaka ukihururo timu komuntu of course nkaterwa amashanyarazi kuba mbere ketaru njya shaye jya kuba shego wenyine bo kwiba studio akata kozireki akatari so babanza batsuba nangu kugira ngo abanze bacondoze but finally shego bwe byamazire ni akata kabasa kuteka nito turyumva ntabakozireki abatire byoma instead nito tukata ba victims akuba studio nanye kaga nyamakaga so tukakora rosi twajugomera era natandikira aho kutandika life ko kambagira ngo buri kintu cyaza kubaho kiba kineshon okubura kwa studio yeje inabe ngegera kantemera umuhanda cyane buramisho nareba ngo still nkabe ninye kwa trom position yemo ati programa zibondo kumantinga kite konka kiyarigireho ati nayezura nareba nti ine kutamba ine kongera kufuna n'ikikira akireba so umuryecho natandika ki kutambura mu studio bya producer n'ibyebi natandika kutambura mu studios nanguniza na meeting mu mwana wanje bamweta Rick nabone producer akana akora ergo so Rick na wakanyambira ikintu cyango mu career yanje ubuntu bunabeta kumanya yambisya hihi ajya tukore hatufuna client ati jonti kwata kwateremu atutaka gumuko byami bikinkebyo so nagumuki mu system hata unhoni izire kabugana sokoto otidia Nkore media so AHero notebeza kurugama explosive ergoni waruki ukagurinka mwakacha akuba ekinkuburize kinyenda omurebe ninga shinito twena tumanye ne rugendo cyo gotambwire kuza kushika hatizi nebyo ineri kuremera riti akuba ozi interviews tukubana twara ninga talks tukubana twara ninga inen abana bimu ku inspiring na hatijisha nabo ku inspiring so we need to know the real AHero amazere bwire kuza kuchitira ati so bukaburinka nkamwaka kuza so it was 2016 was on vacation over 6 so 2017 ngwentandika kwega ki production machine so in that year 2017 erikwaho 2018 kuba kapuri kwa kana nuberi ba studio so 2018 natandika ki haso so izina AHero rikorigo mu myaka 5 yonka nene basobuka akaburi ukaburi kutandika ahitubura ukaburi kutandika akwanyona kureba the real hero abiriho mu covid mu lockdown age akona kwara mobile gwenyuma still kansero mu kekitengo ninga kikushanga otaka bire step nasare norano manasare tukabira manasare twa graduating cyo kukira twandika primary so ati AHero kachi gyo munasare ati primary kija wajitandikira Sokoto ubwo natandika primary so Sokoto wamugana 2019 ukamushanga 2019 Sokoto akandetera umweshongozi by that time bakamba kora Jess Records ko kaba gicingira by that time so na wakati na studio yo program so kiya bafuna ba client
kurgira talent yandebiremo akankonectinga na so ntona manyiro ha soko so nkamba twara ergon mba ntona kora ki nabakora so umisha ho 2019 soko to biza ba employing nkahi Massive Records kuba manager so hati nabona uko kugira bwenshi ntakwiha yogo mwana kurigirira time yito mazire hamwe na ne kwatanse na next tone kintu gukora kintu mureba mukakorana so nuko kumpuringa yo akanya employing kai so 2019 nuko tandakana ki na Massive Records nyakesha kayo mazira Massive Records so guno mwaka gwakashe so AHero wenyine kuba AHero akorirwa ha Massive so story ya AHero wenyine atari Andrew bakujiha fasha ochiria Nkore media kandi kubika yo mukarango kabakamabito of course program ejene kushikibwe mu Massive production Massive Records Massive videography Massive shoots na Nkore media actors ningashi comedians MC Mashweko MC Mr Life Kabaka odyo Sonko World Electronics nabandi bo ni odyo ko nobasa kwija okwatanse nitwe program ejene ne kutambuza banywani bitu abadyo ko nkaba tweje film for production CEO Musa Barugahari twakora musyaho we bari kunda Nkore media kandi nabandi bona bari ko bakutukunda ntubakundira kimwe turumwe tugumiza mu interview yetu Nkore Massive Records kandi ochere Nkore media ine Beazine DJ twine AHero omuzira yes AHero twija tureba waza Massive Records 2019 twabatukuzo mu lockdown kandi okwo nyuma AHero rikari takurirwa rikari taro rikari fake ekijire kikakora AHero gatuma yamanyi kandi turyo mu lockdown abantu bakinjere music abantu bine shoze ndongo tibakora niki akija habaho ki so ebintu byabiriho ne basa kwabiri nkabinjiho konka byona kavuga no mwanyoko Massive Records icyo kubanza neki ebiwa botakabugine binabetaka bugine nyuma kandi bukava biri nkomboroto byanje ukujya kurunifu nekintu neki kachitera akona nyikani poranye imirimo ukora ki ukwicaza icyo kubanza nkasanga Massive Records eri guryo mwanya uko kwakira akuba kugoye gutakwakira niyo tugwakunyakire kugira ngo kwija kabeketa kandi kindi no bwiro bunamaraho emyakesha kuruno jangu mbatwaza kubi nanye kuntacho akireba nanye kabe nakoze iki nakirekera konka okucera na munonga Massive Records ekanyesiga kandi yanchereza mukuneza kora ki neza kubasa kuba umuntu wotakumwesiga kandi tokumwemploy so atecho nanye champamani nahura na relaxing nahura umutima gwatere na concentrate natuza so nkashanga Massive Records ni machines zikushoza output kushanga ngo no bwakushoze umuyimbe no buyakwija ariko buraburamu ukateka effort ukampolishinga ecyo kushohora here cyo kushoboza kikahera mbabora ngwe ukataona ate yuwabe so ati nkanyine ati kunkando kuburaho gukora ki aho kugishoboreza ati kinichira Massive Records kana shanga buri kimwe kiri byamutima then ekindi echanjiro ku inspiringa director wa Massive Records wewe nyine yabanze kunteka mu message akubani nyuzuka akatemba yaragahera UK main reform akwanye kanyine visa nukuza kushobora hero gukora okano kushobora ikani kushobora hero kuterekera room so konka ke yachurire akuba kana mazira mezi nkana yaja togo mwana atakajinga atakize yatembe nyoni yisi era hatize ahagantaro atuwachireba in fact nyewe kanto ari umugisha cyo tarakore seme director Massive Records we bari mununga koreba niwo waremise AHero kuzahera akuba kuri ya atarachikozere abantu binje kabata kumanya kabiri tura ndongo ko ifire so abaje kuri batero budodi kizere ya stopping okushobora yanja stama ibyuma bibyo studio njijo stamo koreki ukore ndongo cyo kuza kwenda hero na nachikozere ki
cyo and indeed ebintu ebinyakivingira Massive Records kasanje nabwo ntakufuna yokuri takagira achievements AHero tatuvuga speed ya we bare kubo cyari bankore media kandi utebwa gumano subscribing utebwa gumano tambura nitu utebwa kufollowing Nkore media platform zona utebwa kufollowing Beazine ZDJ utebwa kufollowing AHero utebwa kufollowing Massive Production tuno comedians Nkore media nka Mashweko Mr Life kabaka bantu film stars na movie embera yense tukuza kushozo mbwire butari bwahare ne kushohorera Nkore media n'abantu abari ko bintu burango mbasa kuja mugume murange nitu aba brand zizi byo kwa beshonguzi waguma waza kora beshonguzo bohereze tuba promote indire ndongo wachenga so AHero ariho twantugumizamo abana na omwana na Aisha aza ndongo ejo mwana na Aisha ne ekiteka teka cyo kujangure kambe producer kamba mweshonguzo koko warugera ukashira shedi abinji enambe mpango arigana almost nka percent ya 10 ne baremo nenche echatumire AHero intane sochi yaine AHero yatumire nozugu ogwa kuyamba kuba hasende n'abanyabuzare bawe nibenesho nikantu chakakurumako so shongejo nyo ombanta bindavugi no music production ninga so music industry tarumunyabuzare no konka ukafuna mu gishantora hanga kanka bo favor yo kundwa abantu kandi na nekindi na characters zanje nyondi umuntu akakwepanga first of all kandi yakira buri yomwe ko kwari kandi muhereza time ye mu treating aje kugira ngo agende kurungi bakuba abantu abitukuvugana nibo bakwija bakatukora ikituri kurunoja ngo uti kubakora kurungi nabo tubakunkozereki so na numwe shongozi nkogo ninga so umuntu arikwenda kujoininga ikintu kejo wamutera mutwe takayongera kunkata bwo kugira ngo icuba cikuru mukiwe I don't know how I can explain it akuba nanye sometimes neza nkaho nyabuza ninyoha kuruga kuriya kuhika so ndeba ngo hari ikisa mukama first of all kandi na nekindi na emico yanje kandi niyembisize yo kuhika hino discipline na no kutina rubanga wachere bakunishoma so at AHero tugaruka Massive no mutasire kugarra kuri ikibuzo cye Massive wisha director no basa kumuga Beazine yatikati na mugamba director Poly Bright niwe ninka dadi wanje akuba director wa Massive akubana naha nekindi niwe kandi uwo muntu wangarize mama no manya kushanga utakoyicerezamo kuba nyo kanka kamanyira nyoke nyine ndinda kunka kiya kanalitera gacesho ngada nuzakikora ati nkizakorgamo kunka hatunugwashizo kwiragaga hatora muno hikareve inabe nikuganda kunka by then kiya mangambira ati tukashikireho nono muntu yo nono ye feeling iwo chikatero cyo natite uti ninyo ndo kunka ajuru umuntu ari kubona acinge kintu nakuja nobora tereza so umukuvuga n'abanywani no bwo kuvuga n'abanywani abo kutwihamuramo ukikore kintu wayenda kwagire no bukifire no bukitafire ati nico Beazine kanto nuko konka muri umunda nawe nakimanya cyozere so nyonka funo umuntu wangambira amazima yangira ati nobura miki niyo wamhuje nani namuhurikiza mu jantu direct hati twendo muzindaro utakubogura umuzindaro tugukushoboza ati atikara umuzindaro bugarutekanyo nyinje ndabyakira kampara teka buri kintu shaba kiteka so ati nari shagotine cyo kwekwaza hati mwese yo muntu yakwereze byo kwenda byona hati no kwasa aho no twijera muramagwe nyine hati yija yakwereza buri kimwe waba umwana w'imico yayongero kwereza advice na no kugumya akuba as a producer wanje ngori producer ninga sho byo muteche ngo kutwatandika tugamba nini expecting ngo ndo mukozi wacu wa music no shoboza music nibyo shongorochi ninga shi hits eziware series katuberekeze bo mu corona akuba niho AHero yavukire tabu kusiedesha nitwenda kumanya ekindi cyo wakozere cyo washo wize umuryo bwiro so umbwire bwa covid kashoboza nkabugana abantu
ba musicians bingi in industry naba mwabi na kurota burota nkomukan kumanti kabatimbe bagugana kumukakande nabagugana isaha y'igifite sa kimwe kandi tukora kimwe so muri yabo kakoraho na megatoni music byeshongora bingiho kazina hold me naka wina bituri bingi arone bindi byingi tikabigamba bugana so niza nabugana bo bajya kazire ngamukora cyeshongoro bakakuroga hamwe n'ikindi kirwaye nyumaho naco ni mukimanya nabuganaho General Gion na washwera buza nabuganaho hariho hitisi yake tumwe hace kushora yanje na Martinure yaho kandi njirebere bakijira gutiri raje baragaramu so n'abandi bingi bazamana ba fact zamani bashine no mukiga so njezere nimbuga n'abantu bingi kandi bo kushima waka kireterananye bakora ki bastory so na hata nukubika so nco tukozere AHero AHero aja atandika funa abantu tunda kuma AHero nka producer nkoko ba producer abandi abana mugamba bakwatira ugine producer wo nyine kiteka teko to kuyambona ndakujambo kwatira so yo in fact kuyanaija Massive kinabana binashokuza introduction aho mwana ka Raren 7 kamugesiza aho mwana bacteria kabegesiza ba producer nabo twabahana nitekere ryabo ati mukabahereza amahega twajanga mwiroko nimwe mworeke kimweje baragero mikono ya baragero mikono yanje so nineho ndizo mwana umwe bamwita Rocket ninga simahereza so nawe nkorana waha tikamushobozi shiro muni mwongera n'ibisoko ukana ubwo ni mushoboza kandi nabandi nimbakira kwanye nyoti kurya nyenga kuba ni manyangu nanya hinikire kuba imbarya bonka nanye twakumpikiza so nanye tinkurya nyenga urukwiza yayinekero techo mbasa kumuyamba kandi agenda ya tukine AHero katuriya Massive production yo muri gwitu wankore media we baregumana follow na nakugambira uburyo kore artist noenda business noenda electronics noenda computers utushikire otebwa ngo program agene kwitibwa Massive Records so called electronics nabandi bingi so kandi tutirimo twiriro kuhendera program agene n'ibindi byingi ntuza kubane tubibahereza otebwa ngo diyo muswaga no director wankore media kandi di Beazine ZDG ninyiryana AHero amuzera nanyo kankorere ndongo bagomba nyishongo ekanura akabu so wewe bari kubana uturebe AHero nanyenda amujeshongoro nk'ibyo ninga arunke ceshongoro atakajira ceshongoro arunka producer wo kujoti nkaba ndyaho yese kandi nyenda kuzo mu ndongo kuko mushija kana atere ngoma Nkore nanye yatera ni mukakasi ariyo hati niyo difference yinyine niyo tinkira kushanga ngo ninyogomba ka producer munonga okwiyabo ni sima content iri nkai mu cheshongo akwati nkipe ba producer nimbasa kura cheshongo emirundi 10 konkanta kumanye bigambe lyrics zero konkando kura kanta kwa string guitar bass snare kick bakakorachi akatamukinaki so atosanga itwe bindi zitakuforonga mnonga so iraka karate mata kimwa kachikora atosanga iyo no picking amecho nokorachi no picking amecho as we are finalizing this thing nichikutwara bwireti umweshongozo kuhika na kandi artist ukakujanti nyenda kweshongora nichikutwara bwireti kuteka teke ngome yoranterere kujerete nakwereza hati nyowe wish kugira experience yenyu wizo kanyeshongora within 15 minutes mubano zamuzinda kwishongora mubano zamuzinda kwishongora chuma isangu instrument nimba namaze rikoraki kugira yenga erece kintu cyo cyampataganisha na Sokoto muno era Sokoto ni mutera salute kuri yataranzwire na wakampsi ya muzeyi nanye tunakubingwa so respect Sokoto Uganda na uni muhaka kapiske ndongo ni njombeke dachiki kunes umuyimbe nari yamuzinda. How are you related to fellow producers so nyowe ndio muntu ari shosho tine producer wontakwata nawe tine studio ntakuzamu
era Beazine umwana wanje Edumunishiyo umwana wanje aba ba drumline bale bakagenda Rikina na ba Prosper Sky umwana wanje nakaha aha naka South Africa Drizzy Beats umwana wanje so nyoni nyakira buri umwe kandi nabona abantu nabona bakimanya ubundi bantu baba kuba sometimes mbija tayo ka samples ninga nanye cha mbuzabuzamu mutera haro haburayaka ka plugin kanje ka expiringa ngikorenta so ukushanga ngo mukwatanisa tubasa kumbeka ikintu ya toyoka Rolex ako tugiye mwiteje okay tukuza kuteka mubumba simanye tukore ngoma tudimastering tugiye Nkore media katura umuntu kufuna yo ka Rolex kache ninga shika ka Rolex ate roho mutabano wanje mwize fune vibe broken Wanji that fune vibe vibe standikire taite shongone bachita rukundo yanje pro shangana rukundo yanje sweeter yariwe baby girl never let me down girl nkakunda burenje ya mutimiwe girl yo shake your batako I wanna make you my wife girl no basinga rukundo yanje sweeter yariwe baby girl never let me down girl nkakunda burenje ya mutimiwe atete chiwatera nchochi njomba jeta kick omujere kick tawe hendo metine mujere waryo mu ntebe yimuka so ati nyonko mweshongoze nimbasa nyonko mweshongoze ari kureba nenda kumanka atogwa ari mana yeshongora tayipushi ya ndongo so ejintu jibara nkoma R&B so nchirigira ko wajombe kana bestir wenda no chusa kwantu bantu kuromuntu yana yeshongora R&B bajimra bajikora ruzuku bajikora reggae so nchirigira ko itwe ba producer nito kwachomba sabura tireko ma AHero this one wateka to baza mamisi rukundo yanje sweeter yariwe baby girl never let me down girl nkakunda burenje ya mutimiwe girl yo shake your batako I wanna make you my wife baby girl no basinga rukundo yanje sweeter yariwe baby girl never let me down girl nkakunda burenje ya mutimiwe girl yo shake your batako I wanna make you my wife baby girl no basinga rukundo yanje sweeter yariwe baby girl never let me down girl nkakunda burenje ya mutimiwe girl yo shake your batako I wanna make you my wife baby girl no basinga rukundo yanje sweeter yariwe baby girl never let me down girl nkakunda burenje ya mutimiwe girl yo shake your batako I wanna make you my wife baby girl no basinga rukundo yanje sweeter yariwe baby girl never let me rukundo yanje sweeter yariwe baby girl never let me down girl nkakunda burenje ya mutimiwe girl yo shake your batako I wanna make you my wife baby girl no basinga rukundo yanje sweeter yariwe baby girl never let me down girl nkakunda burenje ya mutimiwe girl yo shake your batako I wanna make you my wife baby girl no basinga so hati AHero umweshongozi ngo takanjere waho umweshongozi hati akubana cyo ntondakimana abeshongozi hati tubakorera nkashinze
Massive Records? So itwa Massive Records dukora imitwaro 30 audio. So konka twatarabona bamwe bako batakwebasa sometimes shanga umuntu ayinekera. It's 4 o'clock. Takwebasa music hato shangana ukari nawo twamuhandoringo mu njye. Takwebasa ine talent. Ine talent konka kandi wake bonire konka nanda chikwata mukono. So mwesho muzunkogu aisha. Nawe tumufataho. Tumarira kihurukitu tuenda kujya. Ngoma ya tabu nayo. Ese chesho ngoroti chako transition Nkore kambu wargum chorus wazum verse ninga wargum verse wazum chorus ugentwaro mbamana twa AHero back to the Siyungu. Tugaruka mu Siyungu. Sata kantu kako kutsiyaho nahasigaraje. Hato butikaho mujango muntu natarumbo muzindaro. Azamuzindaro. Ati yaryo muyindi murungi na wakachitero mudakikaze nkashatu anata naho
ushange shahibire cheshongoro chagwiri shahibire ninjenda necheshongoro cha tinka kwicheza kuchwara akaba nimbanyire kuchata yimu ikagarika kongera mebu kuchara rebe bunata kongera mu binzari sukari simanyi mucuzi mix nkebyo so ati nida kantu kaka ndane chanaka nakana kechi akubaka ninde butakatira so zona za midi controllers konka ejeje cyo gukora niceje cyo gukora okwihaho kugira ngo ejiyo nimpango musayizi konka nayo nekora ibintu byo gukora nce kimwe cywereka massive nengigo mu byuma ataka kubantu banza kutera so akaka ni drum pad yakonuko ka kine effort nyingi ya kutera drums na snares kick kuriya rero twabanza kurenga mutwe akaka ntukoremire munonga ata umesonguzi yahezo mukosa ninjani yo microphone arumba muzindara aho atogota asigarense mutegere atira tusibura so bakuba nanda kuja Massive Records nakorata so Massive Records address abatakuhamanya na High Street opposite na Nkore mukizimbe cha One Week Building emida omwaro gwa kashatu ahiguru so ningashi aruguru ya Centenary Bank so wika wao muno basakushika omurembo Mbarara agency yona konka kandi twinona branch ndizo inani ngambira ntabana bamwe tukabaha ikiyungu so erika sensor metoma so na yeri yokwe konka twena na Massive Records yona ni Massive Records na nishabohereze namba yese mu bota kwina mateka osibure buga ohereza abahagizi bawe n'abanywani bawe ubugambo bwa muherutwe contact sio wakubana nda kuja Massive wakubana kwenda akufuna inamba zesumu abo kwenda kuija gukorana nanye ninga korana Massive Records basa kutera namba zesumu eza studio lines ya AHero +256 75 mshanju 5 80 chinana 96 chenda na mkazo 003 003 ningashi ya +447 +447 gumiza pra aninga si ako gita ina mushanju 5 mushanju na 8 0 ina chinana nina anana mwenda kandi ya MTN ni 0 mushanju 85 785 chinana ni 3 83 00 00 chenda ni 5 95 obugambo bwa muhero kusibura bari ubugamba bwa muhero no kukiranishira kunde nkwatanisa ageterine nubuga korachi buga ati gufaso abantu mwe n'abaryo kwe ba fans ba Massive Records fans ba Nkore media mwe na nimba haburo kwatanisa kuba twari gita tuza kushikayo kandi tuza kombeka Western Uganda kwe chiroto canje cyandesero mu Western Uganda no kuchira echimbisi zo kuhika minechuro techumwe I want to boost the music of Western Uganda so yes maybe obiche kama vampiro yes we bari munonga AHero great had been great chashemeza munonga we bari kutureba Nkore media izina rya wadodo my raise you your producer kandi uri umunyi wana tureba Nkore media we bari gumana tureba ko gato atande cha kustage shana Beazine ZDJ utebwa kwija ukagura electronics computers laptops wanonda ba MCs bembaga wanonda ba dancer performance ukwishongora buri kimwe cyo kwenda cyo rabera Nkore media itotukwisiye utebwa gumana following na promotion of course tuni super promotion for John abakwenda beshongozo bo kubookinga tunabeshongoze nkaba Jackie baririya ni nabandi binja bitukora na Nkore media mwe bari kutambura nito AHero we bari kutambura nito bari no kututekera amakantu kace ahando wano turana tukusemera kimwe don't forget to follow us on Facebook TikTok Instagram and Facebook na WhatsApp numbers Beazine ZDJ 0703209350 mukama nako nasi yuburanyo kare bwe bari great akanda turu